Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mongo utato, mongo dulaah, mongo tilo, mongo tiamo. Wau dewan yuri, tapo pauda amai latia. Todulahu guru botia, watia, modelo tanggomo. Judul Lio Dulo Moti Tuau. Bismillah tumulalo lipundo hulondalo malo sambe tanggalo momong ujao abalo wau boli lantingalo. Wanu ito mali guru dilabo lopo masahuru lopo ngoto talumulu mohile mali umuru dahai motakaburu. Sanangi motamania parenda molindo molia wau didu otahangia hiya loma ohulia wau didu mosanangia. Ito mamo sabari dipole dunga habari potala bolo dilamo ngakali gaji malingo ali oduhe ngamo ngamali. Mohile mali amani duduli mola tamani tadebo ofirimani moka raja amani. Mongo utato mongo dulaa woluo umatilala dila bindila bandala tanggomo malo pindala wau mailo amala. Odu olo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapala pelado dari ibu siapa tadi? Nelpa Usman. Dan terakhir peserta terakhir dari kecamatan Paguyaman untuk jenis lomba Mogarapu yang kembali diikuti oleh peserta tanggomo tadi, yaitu Ibu Nurmin Ijam.